чунон ки мегӯянд бузургон дар деҳ тавлид мешаванду дар шаҳр мемиранд. дуруст аст. қаҳрамони барномаи мо низ дар деҳа, яъне деҳаи чороҳаи ноҳияи муъминобод 23 ноябри соли 1924 ба дунё омадааст. ва имрӯз дар барнома аз хотироти ширини олим, мунаққид ва адабиётшиноси барҷастаи тоҷик ҳикоя мекунем. устод соҳиб Табаров олими сермаҳсул буда дар олами илму адаб мақому манзалати хосе дорад. ганҷинаи нақди адабии соҳиб Табаров соли 2006 сохта ба истифода дода шуд. То ба имрӯз дар ганҷинаи нақди адабии устод соҳиб Шӯратиш Табаров даҳҳо нафар ҷавонон, олимон, мутафаккирон қадам ранҷа намуда аз осори баргузида ва ҷамъовардаи устод истифода мебаранд. ҳама чизе ки шумо дар дохили ганҷинаи нақди адабии соҳиб Табаров мебинед, ҳама ино маҳсули дасти худи устод соҳиб Шӯратиш Табаров ҳастанд. Дар тарафи чапи мо утоқе ки ҳозир мо ворид мешавем, утоқи китобҳои худи устод соҳиб Шӯратиш Табаров ва ҳамун китобҳои қиматбаҳое ки энциклопедияҳо ва таърихномаҳои халқҳои Осиёи Миёнаро худи устод ҷамъ кардагӣ ҳозир бо чашм дар уҷа мебинед, ки ин ҳам як чӣ хел бигӯям, ганҷинаи бениҳоят бебаҳои мардуми тоҷик аст, ки дар оянда худи устод мегуфтанд ки баъди садсолаҳо ин китобҳое ки дар ганҷинаи ман маҳфуз ҳастанд ба тиро харида мешаванд. ман ҳам боварии комил дорам ки илм, мартабати илм хеле ва хеле баланд аст ва ҳар як мардуми аз берун омада, аз шаҳри Русияву аз Аврупо вақте ки меҳмонон меоянд, ҳамин китобҳо, таърихномаҳои мардума дар ҳамин ҷа мебинанд. онҳо ҳамин суханони устод соҳиб Шӯратиш Табаров ба забон меоранд ки ин китобҳое ки мо шумо дар тарафи чап мебинед, масалан энциклопедияҳо ва ҳамин таърихномаҳои халқи рус, Осиё, Аврупо ҳамаш дар ҳамин ҷа гирд оварда таърихномаҳои хеле бебаҳо ҳастанд. ва китобҳое ки дар қабати боло мебинед, ҳама китобҳои навиштаи худи устод соҳиб Шӯратиш Табаров ҳастанд, ки ӯ аз соли 1940 то ба соли 2015 ки дар ноҳияи муъминободи ватанаш аз дунё гузашт, зиёда аз 880 асар, мақола ва тақризҳо навиштагӣ дорад, ки яке аз сермаҳсултарин олимони ҷумҳурии Тоҷикистони азизи мо ба шумор меравад. дар тарафи рост хеле ки шумо мебинед, дар инҷа ҳамаи ҳамин китобҳое ки ҳозир шумо бо чашми худ мебинед, инҳо китобҳое ҳастанд ки шоирон, олимон, нависандагони мо вақте ки китоби аввалин инҳо чоп мешавад, бо дасти худ дастнавис карда ба устод тӯҳфа кардагӣ ҳастанд. инҳо ҳамун китобҳо ҳастанд. ана ин фарҳанге ки шумо дар дасти ман мебинед, фарҳанги забони тоҷикӣ яке аз фарҳангҳои хеле қиматбаҳои мардуми тоҷик ба шумор мераванд, ки устод соҳиб Шӯратиш Табаров баъди чопи ҳамин фарҳанги забони тоҷикӣ, вақте ки ҳаминро чоп мекунанд, баъди устод Табаров ҳамин ду ҷилди ҳамин фарҳанга аз аввал то бо охир мутолиа намуда, дар ин зиёда аз қариб 2500 тағйироти иловаҳо дохил кардааст. дар баробари ин баъде ки донишномаи Абу Абдуллои Рӯдагӣ ба таб мерасад, баъди ҳамун бо худи ҳамун нашрия аввалин ҷузъи чопие ки мебарояд аз худи нашрия ина ба номи соҳиб Шӯратиш Табаров ҳамин фарҳанг донишнома равон карда мешавад ва устод дар давоми 8 моҳ ҳамин тағйироти иловаҳоро дар донишномаи устод Рӯдакиям дохил мекунад, ки зиёда қариб аз 1000 та иловаҳои дигар худи устод ба ҳамин чи дохил кардагӣ аст. ҳар як саҳифае ки мебинед, ин ҳамин иловаҳои устод соҳиб Шӯратиша, ки дар ҳамин ҷа иловаҳо дуровардагӣ аст. ина ҳама ҳамин иловаҳо, ки дар оянда олимони мо метавонанд ки аз рӯи ҳамин фарҳанга бо қариб ки ним ҷилди дигар ҳамин донишномаро метавонанд зиёда кунанд. ин меҳнати заҳматҳои шабонарӯзии устод соҳиб Шӯратиш Табаров мебошанд.
صاحب تبرع در عرصه ادبیات عموما در دایره فرهنگ ملت یک شخص بسیار ابرمرد نقطه‌سنج بودند. این عالم نقطه‌سنج از خود میراثی بای گرانبهای باقی گذاشتند که مقدار عمری آنها به 850 عدد میرسد. در برابر همه همین کتاب‌های نوشته استاد باز دفترهای تاثیرات عقل و دل داشتند که خیلی که شما در اینجا همین دستخط‌های نوشته استاد رو می‌بینید. همین دفترهای تاثیرات عقل و دل است. استاد تبرع از سال 1940 تا سال 2015 132 تا دفترهای تاثیرات عقل و دل دارد. هر یک حادثه و هر یک چوره‌بینی که در همون روز در جمهوری تاجیکستان گذشته است همه اونها در دفترهای تاثیرات عقل و دلش درج کردگی است استاد صاحب شوراتیویش. و یک بزرگی استاد همین بود که در دفترهای تاثیرات عقل و دل نوشتگی است که بعدی 47 سال حیات عمر داملو تبروف در همین دوام یک سوتکه همگی 4 ساعت خوب میکردن. باقی موندن ساعت همش فقط فعالیت میکردن، می نوشتن، ایجاد میکردن و دویم خودشون میگفتن که من تنها برای علم پاکیزه و برای علم تازه انا تاجیکم و ملتم کار میکنم و کار کردم و کار میکنم و همه هستیم رو برای تازگی علم و برای خلق ملت عزیزم صرف میکنم. گفتگی است که در اصل وقتی که خیلی خود شما میبینید از دستاوردها و از جمع‌آوردهای استاد خیلی که به مشاهده میرسد او در حقیقت تمام حیات بابرکت 91 ساله خود رو در راه علم و دانش خلق عزیزمون صرف کرده است. برای بنده 3 چیز اهم مهم است. این سلامتی، دیگری برای من قناعت کردن به هر یک ناله نان و به یک قطره آب و مهنت و باز هم مهنت. یعنی سلامتی، قناعت نمودن و مهنت کردن این نشانه های انسانی بنده هستند که در تمام امور به این 3 شعار صادق ماندم. انا برای همین شده آدم باید هر روز مهنت کنند. هر روز آدم که مهنت حلال کرد حتما نیکی میکند. کسی که مهنت حلال میکند. لیکن استاد 4 ساعت خواب میرفت. در 24 ساعت همگی 4 ساعت خواب میرفت و گریه میکرد که متاسف من نمیتوانم که 24 ساعت کار کنم و برای انمو فرشته خصالیشون هم میترسیدیم، هم حرمت میکردیم و هم دوستشون میداشتیم. این میزی کاری استاد صاحب تبرف میباشد که در طور فعالیت کاری خود زیاده از 850 مقاله های علمی و داستان ها نوشته است و به خاطر پاس داشتن خاطرات استاد این میز را در این آثارخانه نگاه میدارند. این اتاقی کاری استاد صاحب شوراتیویش تبرف و از طرفی راستی این شخصیت بزرگ رسمی استاد صاحب شوراتیویش تبرف با دستخط‌ها نوشته های دفترهای تاثیرات عقل دیرش را شما میبینید. در پایان باشد رسمی استاد عزیز قهرمان تاجیکستان میرزا ترسنزاده هستند که خود اینا همش جمع‌آورده های استاد صاحب شوراتیویش تبرف میباشند. انا این نشانه‌ای که در اینجا می‌بینیم این نشانه دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان است. به خاطر آن است که داملو تبرف اولین پرورکتورهای دانشگاه ملی همون دوران تاجیکستان بودن. به همین خاطر هم خودی او جمع آورده است و در دو طرف ما این جزدان‌هایی که می‌بینید اینا همه کتاب‌های نوشته خودی استاد صاحب شوراتیویش تبرف میباشند. اینا کتاب‌هایی هستند که صاحب شوراتیویش تبرف خودش در دوام حیاتشون روی کار آوردن. چقدر که من در خانه مباینگی گفتم اولین سال 1962 رساله دکتری استاد صاحب شوراتیویش تبرف اولین مرتبه نوشته این داستانی انمی رساله دکتری استاد تبرف است که بعدی تقریزی جزء دومی همین کتاب سال 2012 با خاطر جزء چاپ دومی همین کتاب او دورنده عنوانی به نام محمد هاشمی گردانیده می شود. این کتابی پیرو سلیمانی است. خیلی این کتابایی که در اینجا شما میبینید جهانبینی اندیشه های عبدالرؤوف فطرت و اما عالمان معارف پروری اولی از سالهای 20 فطرت، منظم، بهبودی،
ана Мирзо Сирож ва дигар олимони бисёр пешрафтае ки дар солҳои 20 Устод Табаров ана навиштан ҳамонро дар бар мегиранд. Ана ин столи корие ки мебинед аз соли 1947 анами столи нишастгоҳ ва ин столи калоне ки дар пеши мо бо чашм мебинед инҳо аз соли 1947 Домло Табаров тамоми ами асарҳое ки шумо имрӯз дидед анами болои ҳами дута стулда ҳамино рӯи кор овардааст ва ҳар як асар ҳар як мақолаву тағризе ки ӯ менавистанд Домло Табаров як хислат доштанд ки 3 то 7 маротибара амура тақризош асари нав дастнавис мекарданд, тоза мекарданд. вақте ки шӯравӣ барҳам хӯрд ман бо устод суҳбат кардам. устод гуфтанд ки писарам мо шояд хато кардем ки якҷониба рафтем, замона дигар шуд. он бисёр таскираҳои адабиёти советиро навишта буд ва дар охир гуфт ки мо шояд хато карда бошем ва якҷониба навишта бошем, яъне ки мо танҳо адабиёти даврони советӣ, даврони шӯравиро омӯхтему, адабиёти хориҷиву адабиёти классикиро наомӯхтем ва аммо ҳар давр ҳар замон таскиранависи худро дорад. Масалан Муҳаммад Авфии Бухорӣ вақте Лубобулалбобро мехонад ёки таскирашуарои волаи доғистониро мехонед, онҳо давру замони худро муаррифӣ карданд ва ана ҳамин давру замони шӯравиро ки яке аз беҳтарин давронҳои Тоҷикистон дар 100 чанд соли ахир буд, маҳз Соҳиб Табаров таскира навиштааст, маҳз ӯ ҳамелгузорӣ кардааст. бузургвор дар илми филологияи тоҷик мактаби пурқувватеро мемонад ки ҳазорон шогирдонро дар роҳияи меҳманпарастӣ таълим додааст. Соҳиб Табаров яке аз чеҳраҳои намоёни соҳаи адабиётшиносӣ дар қарни 20 ба шумор меравад. Устод бо осораш, бо лаҳни ширинаш ва бо меҳри ватандӯстиаш ҷумлаи одамонро мафтуни худ кардааст ки ҳамвора ёдаш мекунанд.